Kenya Power ye kaunti Nyamira Senator Dominic Ondiki ateruna homoroberi noro bekirugo gochia kubeka chigwa chestima asekanyole kyo kulenda niga tumekera chinga kecho na kubakulira abantu kulenda bya chi transformer na boigo chigwa ya chestima ko kiabekirwe hase binyoro nere asabira abagambi boigo kubakonya so kubabeka byara bali bagwikirani ubusali obwo Marita nangoro ku Engineer Dominic ndiye kitinje county manager ya Nyamira. Twabere to cyandika na mangana vandalism no kuiba chiwaya no kuiba chi transformer no usagi ibintu byose byo muliro ikeneye ndujyana nyago cyanda se nsiga ya Nyamira na shinzemo na borabu yabere nego ko cyanda wana yantu bwade case kia ruaki chiwa chebetu njabere ko ba report ya service yito akagaracha bice bigo to kwana to bateye cyabo cyaba report ya police bana re abstract igira to anyara change ine process to gukora kiramuka to anyara ko abstract to anyara change wa yecho so ntubwate plan yo ko change chiwa yecho byo kwanda chiwa chi ngira to bega atini ntango basaba abana inchi ba minto estima ni yakero monto estima keraya ibiru iwa fekir kero monto n'abantu abiga bari kurwara n'abantu baramona itu kiramo kono bara mubata information enda yo nsiranya yo dokonya na report ese intuntu bwata security igira banare ko ramangana yiga banare ko bwata abantu abakora vandalism yechiwaya ne transformer cheito se transformer ya Nyamatoki ya batenga ngo wire tukaruse transformer igira tunyare ko ne konya igira tarabu ndwanyara korosi line yeyo kababiye tukanetene nibiye tukarosi kidumba tukabeka mete ya concrete era permanent ntwabeke transformer yo on Saturday one more na ororo oyo turabasabe please munyara utendera chiraini cheito chiraini chige chiko basaba kero monto kero ya sarekire kero monto ga ko affected ono no kubasaba munyara ko tukonya asamangana vandalism ntoko nara ko boro kiras tonyara ko renda estima one estima ni yaino inyumuranyare ko nerenda asama